Ja sam doktor Žule. Njihova je glavna zadaća izmamiti osmijehe. Osim u dječjim bolnicama, česti su gosti u domovima za starije i nemoćne osobe. Želimo njima definitivno, znači svim svojim duhom, znanjem i svime što imamo, a imamo, pružiti smijeh i zadovoljstvo i tu njihovu usamljenost, neku vrstu straha pretvoriti u životnu radost i nadu. Malo veselja, u ovoj turobnoj atmosferi. Vratili ste me u mladost, kad sam radila. A za neke ljude je velika stvar. Ljudi vole. Pristup djeci se uči, jer ne možeš isto pristupiti djetetu od 3 godine, od 7, 18, to je skroz drugačije, a na kraju krajeva i potpuno je različito pristupiti starijim osobama. Oni vole miris, taj... Mogu reći. Recimo, ona ima... Ja ću vam pokazati sve. Ima miris koji... Dakle, oni vole različite mirise i onda... Sad ne možete, nažalost, pomirišati. Možete probati. Osjećate? To vole. To stari jako vole. Vole različite lijepe materijale. Vole ukusne stvari. Znate što još ova moja torba je hit. Da vam kažem, moja nova torba. Dobro, dosta. Dobro, to voli. I samo jedna jako bitna stvar, oni vole tu jednu krasnu pjesmu. Mislim, i djeca to vole, ali stari to... Hoćete da vam pokažemo? Mislim, da čujete? Ajde. Kad tebe ljubio sam zadnji put, da trešnje procale su sve. Oni su dobri, ali oni bi jedino mogli biti u spotu za recimo nekakve vesele komade, za nekakve, evo recimo i za vaše. I vaš posao koji obivate po domovima i tako. Da prikažu kako se to događa. Korisnici doma Medveščak uvijek se razvesele podsjeti veselih klaunova doktora crvenih nosova, a neki s njima i zapjevaju. Puno znači tim starijim osobama, definitivno kao i djeci, bolesni koji posjećujemo u bolnicama, da se vratimo. Da se vratimo i da oni znaju da smo mi ovdje za njih i ja to stvarno svaki put osjetim. Što smo mi dulje ovdje, ja vidim Da smo dulje ovdje. Prestani! Da im dajemo stvarno neku čvršću nadu, da oni budu stvarno nekak veseli, da jednostavno tu tugu, da oni to stvarno stave negdje u džep, možda za nekad kasnije. Mogu ja sad nešto reći? Ajde, samo kratko. Ja bih samo htjela nešto reći. Ja bih htjela reći da mi njima pružamo nadu i veselje i radost i da se volimo vratiti ovdje k njima i da su oni... šta da još kažem? U 5 godina klaunovi doktori obišli su više od 37.000 djece i starijih. Vedrim duhom, pjesmom i lijepom riječi uljepšali su im teške životne trenutke i pokazali kako nisu sami.